Ngoma yekhulu namashumi ayisikhombisa nesishiyagalolunye. Ikhulu namashumi ayisikhombisa nesishiyagalolunye. Inkosi busisa ukuphakama kwenhlangano. Thixoli langa ethu okanya ezu owethu
Zero.
incwadi yabaseRoma yesishiyagalombili umsahluko sesishiyagalombili ivesi leshumi nesishiyagalombili ivesi leshumi nesishiyagalombili ngokuba ngithi ukuhlupheka kwalesi sikhathi akunakulinganiswa nodumo oluyakwambulelwa thina ngokuba ukulinda kokudatshuliweyo kuhlalela ukwambulwa kwamadodana kaThixo ngokuba okudatshuliweyo kwahlelwa phansi kobuze kungathandi kodwa kwenziwa uye owakuhlelayo kunethemba lokuthi okudatshuliweyo kuyakhululwa ebugqilini bokonakala kungene ekukhululekeni kodumo lwabantwana bakaThixo siyazi okudatshuliweyo konke kuyabubula linobuhlungu lonke kuze kube manje asikho lokhu kodwa kepha nalabo abanolibo lukamoya ngisho thina uqobo siyabubula sihlalela ukuma kwabantwana ukukhululwa komzimba wethu ngokuba sisindiswa ngethemba kepha ithemba elibonwayo asilo ithemba lokhu umuntu akubonayo usakuthemba kanjani na kepha uma sithemba lokho esingakuboniyo sikuhlalela sinesineke nanjalo umoya uyahlanganyela ubuthakathaka bethu ngokuba singakwazi okufaneleyo sikukhulekele kepha umoya uqobo uyasinxusela ngokububula okungenakuphumselwa lokhu ohlola inhliziyo uyazi ukuba kuyini ukuzindla kukamoya ngokuba ebanxusela abangcwele ngokukaThixo njengoba sibuthene sabizelwa ukuba sibe abantwana bandawonye sibe ngabantwana bamuntu munye sonke sinezibongo zethu sinamagama nezindawo ezehlukene esiphuma kuzo kodwa uma sesinje siyumndeni umndeni womoya umoya wathuma ushembe ukuba ahambe ezula eintabeni esifuna esiqoqa enzela ukuba sibe ngabantwana bandawonye njengoba ngisho nje
lokhu kubizwa kwethu sabizwa ngezwi, kodwa kukhona into engabonwa eyayeleke lelizwi. Lelizwi lalelekwe ithemba. Ushambe mayifika wafike wakhuluma ngezwe elizayo abantu ababengalazi bengaliboni. Ngaleso sikhathi babe baningi kakhulu abantu abangayazi inhlobo indaba kaNkulunkulu, abangakaze bababone nabefundisi laba basebefikile beyimission. Kodwa wathi mayikhuluma uShembe phakathi kwabantu, ethi bantu abami khona izwe elihle kunakho konke lokhu enikubonayo. Ngakho ke uyekani konke lokho enikwenzayo, nisuke ningilandele. Ekupheleni kweinsuku zenu ngiyalibona leli khaya engikhuluma ngalo. Ngaphakathi emoyeni yalaba bantu kwaba khona ukucabanga, okunye kuya emva, okunye kuya phambili, okunye kuya eceleni. Abanye babo wangena lo moya wethemba ngaphakathi kubo. Abanye babo bakwazi nokwakha isithombe emqondweni yabo yokuthi lento echazwayo ifanele ukuba nje ibe nje, kodwa bengakaze bayibone. Base beyamlandela uShembe. Amen. Bonke laba bantu babefika ngabanye ngababili, kodwa bagcina sebewumndeni omkhulu. Njengoba senaziwa umhlaba wonke, lobu buNazaretha sebuyaziwa naphesheya kwezilwandle. Zikhona indawo lapha kukhulunywa khona ngabo. Kodwa laba bantu abafikanga bebaningi, baqala beyingcosana kakhulu. Kwakukhona nokukhuluma okwakukhona kukuningi kokuthi uShembe uthi wenzani. Lo muntu ngoba sesizwile ukuthi akayile esikoleni, wawumelana kanjani nalabafundisi abafundisiweyo. Akaza kunaka lokho, ngoba ngamzukwane ephuma ezweni lakubo. Leli themba afike asemkelisa lona, yena wayeselinikiwe. Kwaba yiwona mphako wakhe anikezwa wona. Watshelwa kwathiwa konke okunye uyakufica phambili. Wavuma ke wabopha imithwalo yakhe wahamba. Washiya konke okunye ayinakho. Washiya abantu abakhe, washiya amakhosikazi, washiya imbuzi, washiya inkomo, washiya imvu. Ngethemba ngelizwi elimbizile limnikeze ithemba, lathi hamba okuningi uyakufica phambili. Ithemba ke into enkulu. Kodwa
linabantu abanye abantu abafinyeleli ndawo ngenxa yokungabi nalo ithemba umuntu ahlale ngenhliziyo engabazayo yonke into kungabi bikho anethemba la ushambe akabanga njalo wafika phakathi kwenu ephethe lona lelithemba engaphethe lutho olunye ephethe ithemba lokuthi konke lokhu uNkulunkulu amethembise kona uzawubona kuzawuba khona akazange futhi ayigalele nesikhathi ukuthi kuyawuba khona nini kodwa futhi akukho uNkulunkulu amthembisa khona okungazange kwenzeke uNkulunkulu ayiqinisa lelithemba kuye ezinye izinto ezazenzeka phambi kwakhe uShembe eyithunywa uNkulunkulu wayabone ukuthi uthunywe kubantu abanjengathi abantu abangabazayo abone ukuthi uNkulunkulu lokhu kwenza ukuze laba bantu bambone usikhombisa yena ubukhulu bakhe lokhu kungabaza okungaphakathi einhlizweni zethu muningi umonakalo okuwenzile ngoba isono sokukhohlwa sisuka enhlizweni engabazayo ngoba imibuzo le eminingi eyenza ukuba umuntu embathwe isono sokuhlubuka iqala kuyo lenhliziyo engabazayo uma inhliziyo ingaphelele nokukholwa akukho ngoba ukukholwa kukwethemba ukukholwa kuwe kuvuma uma inhliziyo yakho ingavumi kusho ukuthi iyangabaza uma ingabaza kusho ukuthi ayethembi uma ingethembi awunakho ukukholwa ngeze wakholwa ungaba khona nje phakathi kwethu wenze okwenziwa ngabanye abantu kodwa mawusuwedwa inhliziyo yakho ikwesule konke nokubonile wena ikwesule njengoba silapha nje siletha yona inhliziyo silethe ukuba umnikazi wayo ayincenge ayenze kube inhliziyo ekholwayo ngoba inhliziyo yona ngokwayo iphethe izinto eziningi yona uma iyodwa ayithandi ukucabanga okuhle okuzokuyisa ezulwini ithanda ukuba icabange njalo okuzokususa phambi kaNkulunkulu ithanda ukucabanga njalo okuzokungcolisa uma ungumuntu ovilaphayo ukuza phambi kaNkulunkulu ungeze wakwazi ukuyikhuza lama sabatha esawanikwayo nalemthandazo esayinikwayo indlela uNkulunkulu aselekelela ngayo ukuze sikwazi ukwelusa lenhliziyo
ngoba ayihambi lapha ifanele ukuhamba khona, ihamba kwezinye izindawo, ihamba lapho kunamaphunga khona amabi, ihamba lapho umuntu ezawungcola khona athi noma ezibheka abone ukuthi sengiyenyanyeka manginje. Ingabi nandaba futhi qhubeke idlulele kokunye. Manje ke uma silapha sengathi uNkulunkulu angasipha inhliziyo ephelele. Uyokuba esikuzwayo sigcine uhlale ngaphakathi kwethu. Bese kuvula indawo yokuba uNkulunkulu ahlale ngaphakathi kwethu. Ngoba indawo kaNkulunkulu isenhliziyweni yethu. Uma uNkulunkulu engenayo inhliziyo, indawo enhliziyweni yakho, uzawusinda kanjani? Uzawusinda kanjani? Sithi isihlabelelo seni ukukholwa kuwe, ukuvuma kwenhliziyo. Ma inhliziyo iphika, uzawusinda kanjani? Ayikho nensipho ekhona ongayithenga kulezi insipho eziningi kangaka yokuba ugeze. Le nhliziyo ayigezwa ngalezi insipho zasemhlabeni, igezwa ngokuba wena uvume. Uvume ukuba umntwana kaNkulunkulu, uvume ukwenza intando yakhe, uvume ukungamphikisi uNkulunkulu. Le ncwadi esifundile ithi lokhu kuhlupheka esikubonayo namhla akulutho. Le ncwadi iyakhuluma kubantu abanjengathi nakulesi sikhathi esikuso, isikhathi sokudla umunyu, ukudla kwethu kulezi insuku izinyembezi nosizi nomunyu. Ngoba uma uthi uyaphenduka ubuka ngapha kulolu hlangothi, ufica abantu abakubuka kabi. Mawuthi ubuka phambili, ufice abantu abakukhomba kabi. Mawuthi ubheka emva, ufice abantu abakuvalela iminyango bathi ungangeni, awufanele wena ukuba lapha. Ngoba laba bantu idemoni labo elibehlele elokuba bazibone befanele ukuba abehluleli. Ukwehlulela kwabo okwenzondo, abehluleli ngeqiniso, abayibeki phansi indaba yabo ikwehlule, abakuniki nethuba lokuyiphendulela. Wehlulelwa nje usahamba lapha, noma ngabe uzaneno, noma ngabe ufulathele, noma unjani, leli icala selikulahlile. Manje ke lo mpostoli okhuluma la wayekhuluma nabantu ababe njengani, wayekhuluma nabantu ababe njengami,
abantu abasebebonile ukuthi bayaliwa yonke indawo bayaliwa mabethi bakhuluma leli gama abalikhulumayo lokuthi cha thina esakulalela sezwa kuthiwa inkosi ithe ilona cala lelo wena ungakasho lutho ulahlwa icala lokuthi ukhuluma amazwi akhulunywa inkosi mhlawumbe ke nathi kulesi sikhathi siyawadinga lamazwi ompostoli uPaul lawa ukuthi cha lokhu kuhlupheka nalolu sizi oluphambi kwethu lokwaliwa alulutho kunento uNkulunkulu asibekele yona amen ethi-ke indaba asenze sengathi akho lutho esilibonayo ngamehlo ethu ngoba inhliziyo ilinda kahle ibe nesineke uma umuntu elindele into angayiboni nempela ke kunjalo nathi kukhona into esiyilindile inkulu kakhulu lento esiyilindile mhlawumbe abantu abafana nathi abafanele ukulinda into enkulu kangaka ngoba sazi ukuthi mayifika lapha phakathi kwethu asiyukuphenduka yini sibe ngabanye abantu uma umuntu ngamunye engazibuza lo mbuzo ayicabangele nje eyedwa ukuthi konje lento esiyilindile uma ifika mina ngingedwa nje iyawungenza ngibe umuntu onjani ngiyawuphenduka inhloboni ubaqalaze nabantu abaseduze kwakho ukuthi konje laba abantu engihleli kahle namhla sibahle sonke akekho umuntu ongamthanda omunye lapha phakathi kwethu kunothando la olukhulu abantu bonke bayathandana ngenxa yosizi esinalo manje ke lolu sizi luyasibopha lusenza ukuba sithandane sibambane ngezandla mhlawumbe isona isikhathi esihle lesi kunalesi esisilindele mhlawumbe isona isikhathi esikhulu empilweni yethu kulesi sikhathi esikuso akuvumi ukuba umuntu ahlale isikhathi eside engaliphathanga igama likaNkulunkulu akuvumi ukuba sihlale singathandazi ngoba siyaliwa saliwa abantu ebesibathanda kakhulu sithi abafowethu sithi ngodade wethu manje ke sihlale sithandaza umthandazo wethu munye ukuba uNkulunkulu amenathi ukuze laba abasizondayo babone ukuthi cha abazondi thina bazonda iqiniso kusasa zawube sinjalo yini mayisifikile lento esiyilindele izawushiyani phakathi kwethu ayizukuyithatha yini lenkokhelo enhle kangaka esenze sathandana uma ithatha iyawushiyani kuyawuba khonana endaweni yayo
kuyawuba khona moya muni uma lokhu kuhlupheka kwalolu sizi lwethu kusenze saba ngabantu ababodwa kwasenza saba ilaba abantwana uShembe ayithandaza ngabo mayese hamba ethi inkosi ngisize laba abantu benze bahambe nganqanye njengamanzi njengoba silapha nje evulindlela sonke sihamba nganqanye amen siyiwo lamanzi uShembe ayikhuluma ngawo kuze kube nini emva kwaloku esikulindele okukhulunywa ngakho lapha encwadini siyobe seyiyo inlento esiyiyo namhla ukhona phakathi kwethu umuntu noma oyedwa nje yoba sikhona nje ongakuthandi lokho esiyiko akekho umuntu ongakuthandi lokho esiyiko ngoba umoya wethu munye nomthandazo wethu munye sivumelana nganto yinye kusasa kuzawuba njani awuzugudluka yini lo moya okhona njengamanje uvalo ke lwami lunye ukuthi uma ugudluka lo moya kuyawumani endaweni yawo ngithi mangikhuluma ngithi nibolinda ngilindele ukuthi uSathane anganifikizi anganoni amen usho njalo ke uShembe uthi nina ninsimu yami engiyilindayo ubusuku nemini uthi angilali uthi bantu abami ngathini indoda ihlala ensimini yayo mabedlula abantu entathakusa ukuthi yini ngoba izinkomo azikadedelwa na athi cha ngikade izinyoni ukuba zingayidli lensimi yami nasebusuku mabefika lo muntu bamfice ehleli hawu ngoba izinyoni sezilele nje manje uhlaleleni lapha nathi cha inenkomo la ezeqa imvalo angifuni ubazi ngene kule nsimi yami zidle uthi abantu abami ningathini ngiphenduleni mabephendula ke bathi yeka lo muntu singathi yeka lo muntu eyithanda insimi yakhe uthi ke yimi ke lo bantu abami nina niyalala mina ngilali ubusuku nemini ngibheke nina ukuba uSathane anganoni ukuba uSathane anganihlikizi Sathane engayidli lensimi yami nami kulesi sikhathi esikuso ngiyawubona lo moya kaShembe ngiyawubona ukuthi ukhona uyilindile lensimi yakhe ukuba ingonakali kodwa noSathane akaphumule uyawakha amaqhinga ekuseni nasemini nantambama uyayibuka lensimu uyambuka nalo muntu oyelusile
ukuthi kodwa angake athi nje kancane ke kungene mina uthi ke umprofeti uJeremiya inhliziyo iyakhohlisa kunakho konke ubani ongayaziyo incwadi kaJeremiya isahluko seshumi nesikhombisa isahluko seshumi nesikhombisa ivesi lesishiyagalolunye inhliziyo iyakhohlisa kunakho konke yonakele kakhulu ubani ongayaziyo mina Jehova ngihlola inhliziyo ngilinga izibilini ukuba ngiphe ilowo njengokuhamba kwakhe njengokuthela kwemisebenzi yakhe inhliziyo iyakhohlisa kunakho konke yonakele kakhulu bani ongayaziyo mina Jehova ngihlola inhliziyo ngilinga izibilini ukuba ngiphe ilowo njengokuhamba kwakhe njengokuthela kwemisebenzi yakhe lapha ekukholweni ke uvalo lwami lisuka lapho ekutheni uNkulunkulu hambe afisa ukuyibona lensimi ukuthi inayithelo zini abantu abahamba nobabamkhulu beqala ukuhamba lolu hambo babe njengathi ngoba babe yifa lensini kwakuhlekiswa ngabo babengazi ukuthi kuyawuhamba kuhambe amaNazaretha wona qobo lwawo ahlekise ngoshembe babengakwazi ukuyicabanga into enjalo babecabanga ukuthi izitha zakhe ilezi ezingayembathi ingubo emhlophe namhla kuphendukile ngabantu abahlekisa ngoshembe ilaba bembatha ingubo emhlophe abantu abalwela ushembe namhla ilaba abangayembathi ingubo emhlophe abanye baze bavuke ulaka bayigqokile kodwa ingubo emhlophe balwe bathi nasuka la nawo ugqoka ingubo emhlophe namhla niganga ngoshembe uthi ke uKristu uma abe khuluma laba abaFarisi bethi khuza laba abantu bayeke ukuthi uyingcwele unjani babanga umsindo laba abantu ngento engekho batshele wena ukuthi awuyiyo yonke lento uthi uKristu kulula lokho kodwa ke nibobheka ngizawuthi ngiqeda nje ukubatshela lamatshe aqale la begcine khona bona kunjani namhlanje laba bantu bebehlekisa ngoshembe becabanga ukuthi izwe lizawuthula livumele bona
namhlanje kukhuluma amatshe abuzela uShembe. Ngithi ke namhla ngiyaphinda ngithi lo moya okhona phakathi kwenu niba ulindela ungonakali. Ungonakali lo moya okhona phakathi kwenu. Ngoba uma usuwonakele isona isikhathi leso la kuyawubonakala khona izibilini lezi uNkulunkulu athi uyazilinga ukuthi kanti nihleli nje how ngihamba nikhuluma kangaka ezitimeleni nasemabhasini aniyazi into enilandelayo ngoba iyona into ebesikhuluma le sitshela abantu thina sikwenzi lokho enikwenzayo thina silandela izwi athi umuntu awalidingi nakuchazwa ukuthi elikabani liyaziwa linye kanti lelizwi alinayo indawo alihleli indawo lapha ngaphakathi kuba belinayo indawo belizawungikhokhela lithi musukwenza lokho uNkulunkulu uyamdumaza ingoma ekhulu nama-43 ikhulu nama-43 ngokukholwa kwethu
yenziwa yini ke lendlela ibebushelelezi yenziwa inhliziyo yethu inhliziyo iyabonisa abantu ma usathane efuna ukunikhipha endleleni kaNkulunkulu usebenza ngayo uzibone usungenwa ukwedelela imithetho kaNkulunkulu inhliziyo yakho itshela ukuthi akulutho lokho ngaphila nje noma kungekho batholana abakwenzayo batholani abakwenzayo abagcinayo batholani awubaboni yini laba abangakwenzi beyithokozisa ngaloku nangaloku ayenza nawe uzwe usungabaza suqala manje ithemba lakho selithamba lingasaqini kale ube nemibuzo eminingi yensolo isho njalo incwadi ithi inhliziyo yonakele kunakho konke akekho lapha phakathi kwethu ongayazi lobu buhle esibonayo nalobu buhle esibuthandayo nalobu buhle ebesikade sikubo sibuthanda kuchithwe inhliziyo kwangena uSathane wathi mawungena abantu bonke bavumelana ukuthi haya kulutho lokho nathi nje singakwenza mase sikumisile abantu bonke bazokuthanda uyabona ke mase kuthandwa ngabantu noNkulunkulu ngeke angakuthandi ingqondo kaSathane le khohlisa abantu zingaki izinto ezithandwa ngabantu uNkulunkulu angayifuni ngoba zonke lezi zinto abhale ngazo encwadini kulemthetho ayimncinyane asibekela yona wasibekela sikuthanda singabantu wathi yena akakufuni akashonga ukuthi abantu abami ngoba bona bathanda lokhu na angizukufaka ezintweni engayithandi mabeyithanda ingulube wathi abangayidli notshwala babebuthanda wathi bangaphuzi wathi bangagundi nezilevu zabo namakhanda abo bangawaphuci bekuthanda konke lokho akabanga nawo amahloni ezinye izinto ushembe uyiguqule phakathi kwabantu selikhona leli bami beyithanda lezo zinto wabakhipha kuzo nesabatha lele sikulo hlala isikhathi eside kakhulu usontwa ngesonto
ithi ke inkosi yasePhakameni yathi mayifike ePhakameni wayesethi mntanami uthini ngaleli langa esisonta ngalo uthi yilo yini uthi baba ngase ngithi ayilo baba uthi wayesethi na incwadi funda la uthi ngathi mangithi ngiyayifunda incwadi yafike yathi cha kuyilo ilanga okufanele sikhonze ngalo elesabatha uthi wayesethi uthini ngalo uthi ngathula ngaphendula uthi wayesethi mntanami ake ngibuze uma ufika lapha ngelinye ilanga sengisonta ngesabatha uyakwenza njani wena uthi ngase ngithi baba ngiyakwenza lokho baba kwenzayo wathi how ulandela mina kanti wena na ulandela uNkulunkulu uthi ngathula ke angaze ngasho lutho uthi kodwa ngathi ngibuya la ePhakameni kwase kusontwa ngesabatha uthi kodwa ngafika kunomsindo omkhulu abantu abaningi bengalifuni belwa bethetha begwavuma betha kusikho ke lokho betha kusikho ke lokho kwenziwa ubaba sawuke hluka thina sodwa kulamabandla khona hayi ubaba uyahlubuka manje la ukhuzwa ubani ngoba uqale wathi ingane zethu ayihlubule mayisini babe kade bethethile belwa bakhokheli lasePhakameni bethi ingane zihlubulelani mazisina bethethela uTubhani wathula kodwa yena ngoba wayethunywe ezulwini kwangesikho kwakhe akazange asho ukuthi ngoba nabo abantu abami abaningi abayifuni lento hayi sengiyayiyeka cha nalisabatha kwabanjalo bahlubuka abantu bahlubuka ngisha befundisi khona uNgcobo wasemaphephetheni wakuthiwa uZakiyasi wayemfundisi wabopha imithwalo yakhe wahamba xoshwa isabatha namhla abantu bathi uma into sesivumelene ngayo sababaningi noNkulunkulu uzoyithanda uNkulunkulu onjani lo uNkulunkulu onjani lo uNkulunkulu ophathwa ngengqondo yabafana abancane behleze kweluseni beyibumbela nje udaka lwabo lweinkomo bayibambe ngesandla bese bethi ziyagwazana ziyalwa mase bekhathele bese bebuzana ukuthi ungathini kodwa mngani wami lenkomo mangasiphenduka inkomo yangempela akukho lokho akekho uNkulunkulu onjalo ngeke nimbumbe uNkulunkulu ngezandla ngoba noma senimbumbile ngeke nikwazi ukumkhonza ngeke ukwazi ukukhonza uNkulunkulu ngokukhohlisa ngoba inhliziyo yakho izawuhlala ikukhumbuza njalo ningakhohlwa lokukhuluma ngohlala nikwazi njalo kulula ukunqaphela isithixo ngoba suke sibunjwe nguwe mase ngasakwenzi lokho obufuna sikwenze uzobuya uthini kanti obafanele unqaphe awungangazi ukuthi ngibubeka lana nje kanti uzawubuye wenze njena kanti yini ngakuvimba ukuba usikhumbuze isithixo sakho ukuthi wena nje obunjena nje yimi noshembe ukube wayibunjwe yibo laba bantu ababethetha begwavuma wayezawushaya uvalo ukuthi bazawubaleka labantu bangishiya azange abe njalo wahlalela lamazwi ebengiwafunda ukuthi lokhu kuhlukumezeka okubonayo nje obabelwa nje labantu akulutho kunobuhle obuzayo lapha uzawubona khona bonke abantu abaningi sebelithanda lelisabatha sebeligcina okwasezulwini ke kunjalo njengoba ngimtshela nje ngithi okashembe umphako aphuma nabo ezweni la kubo kwakuyithemba
uNkulunkulu wampha ithemba wathi lona ke mntanami ngipha lona uyawudlala wona phambili bawuthi abantu bedla ukudla wena udle ithemba lokuthi khona into enkulu uNkulunkulu ayenzayo nempela ke uNkulunkulu walibumba lokuNazaretha bungekho namhla sekunabantu abahlakaniphile abacabanga ukuthi yibo okufanele babe njani cha ngeke sikwazi thina ukubalandela sibakhonze ngoba asibonanga lutho iyodwa into esayibonayo sabona ushembe amen sashunyayizwa uye esikhipha eindaweni ngeindawo ezilikhuni nezisindayo ushembe akazange sikhohlise njengoba besihlabelela nje isihlabelelo sakhe lesi wayengenandaba wayelikhuluma nje iqiniso noma linjani noma libhlungu noma linjani kodwa elakhe iqiniso elikhulu wayelwa nenhliziyo elithi inkosi yasekuphakameni wayevamisa njalo uma ekhuluma nomuntu akhulume ngenhliziyo yakhe lithi ngelinye ilanga isafunda emanzi imtoti wake waphathisa incwadi engekho esekuhambeni uthi yafika lencwadi ifika nomfana omunye uthi ngangikhona lapha ekuphakameni izikole zivaliwe uthi ngathi mangiyifunda yazi yagcina ikhuluma ngento eyodwa ikhuluma ngenhliziyo ethi mntanami ungisize ngahambi nabafana bakulelizwe abahamba zonke indawo ngoba angeke ukwazi ukuyigcina inhliziyo yakho ngahambi nabafana bahamba zonke indawo ngoba angeke ukwazi ukuyigcina inhliziyo yakho namhla kunjani abantu abaningi balahlekile belahlekiswa ukuthi inhliziyo yabo bengayigcinile bebengayigcinela uNkulunkulu bebeyavuza phakathi kokukholwa benobungani phakathi kokukholwa bengasamethembile uNkulunkulu sebenamathemba abazakhele wona khona lapha egcekeni ukuthini khona lokho ukuthi uma kukhona osibanibani kusho ukuthi hayi lento esikuyona iphelele hayi iyodwa into ephelele shembe kuphela shembe yona into yodwa ekhona ephelele baningi abantu abalahlekile balahlekiswa amakhanda nobuso babantu la uma kukhona umfundisi usibanibani awuphelele kuphi khona uyamazi into yaphi nawe uzawuya la yakhona indaba yakho leyo akusho ukuthi ke thina uma singayanga kushembe singeye ndawo ngoba kukho la sifuna ukuya khona ngaphandle kwala khona ushembe amen usho njalo kushembe uthi mntanami ngeke uyigcine inhliziyo yakho mawuzula hamba zonke indawo ngempela ke kunjalo umuntu othanda ukwenza izinto zokubuka kakhulu uvamisa ukulahlekelwa uNkulunkulu angamboni yona kuphela ushembe into afike wayisebenza phakathi kwethu kuba inhliziyo yethu ihlanzeke igezeke ifanele ukuthi sime phambi kaNkulunkulu
ngoba iyo yodwa futhi engasivimba. Umfundisi uMngoma uthi wayilindile ecela ukuthi uNkulunkulu amkhombise inhliziyo yakhe ukuthi injani. Uthi wahlala wabona indlu elele enkulu. Uthi le ndlu ilenga izinhliziyo. Lezi inhliziyo azifani. Uthe ezinye zazizimbi kakhulu. Ezinye zinamahlule. Uthe ezinye iphethu zimpethu. Uthe ezinye zibomvu zinegazi. Uthi kukhona nezinhle. Uthi kukhona nezinhle kakhulu ezikhazimlayo. Uthi uthe sathi uyayibuka lento kwase kukhuluma izwi. Uthi wezwa ukuthi lo okhulumayo ngishembe. Uthi wayesethi mntanami khetha yakho inhliziyo la. Uthi ngase ngihambe ngiyibuka lezi inhliziyo. Uthi ngaye ngafika kule enhle kakhulu. Wayesekholiwe nje uMngoma ekhuluma le ndaba. Wayeseyindoda nje endala. Wayeseyikhomba. Wathi naye yami. Uthi wayesehleka ushembe. Wayesethi mntanami akusiye yakho le inhliziyo. Uyathanda yini uba ngikhombise yakho? Wathi uMngoma baba ngiyesaba. Wathi cha mntanami ngenzela ukuba uphenduke. Wathi baba ngiyesaba. Wayesethi ushambe woza ke mntanami ngikhombisa kulutho. Ngenzela ukuba uphenduke. Uthi waya inhliziyweni embi kakhulu. Yayiphethuza impethu. Uthi wayesethi nanse yakhe inhliziyo. Uthi wethuka uMngoma kwaphela ubuthongo ngaso leso sikhathi. Ithi ka inkosi yasekuphakameni. Uma kwakungesiye uMngoma kwakungomunye umuntu. Mhlawumbe wayengeke ayikhulume le ndaba. Ngoba kwakungumfundisi lo. Uma abantu sebezwa ukuthi inhliziyo yakhe ibomvu iphethuza impethu. Uthi kodwa uMngoma wayikhuluma lento. Uthi wathi mntanami ngenzela uba uphenduke. Usasa inhliziyo yethu ayizukusikhohlisa yini? Ayizukusho yini inhliziyo yethu ukuthi thina ngoba saya ethemba ezinhle sesingazenza zonke izono lezi ngeke sibalelwe lutho. Yawukweluswa ngibani? Uma umuntu ngamunye sengena kuleso sono siyawuzibona ngani? Uma sikhokhelwa siyawukhokheleka yini? Usho njalo kuSolomon emazwini ahlakaniphile. Uthi linda inhliziyo yakho ngaphezulu kokulinda konke ngoba kuyo kukhona umthombo wokuphila. Incwadi yamazwi ahlakaniphile. Isahluko sesine. Amazwi ahlakaniphile. Isahluko sesine. Ivesi lama-23. Isahluko sesine ivesi lama-23. Ulinda inhliziyo yakho ngaphezulu kokulinda konke ngokuba kuyo ukhona umthombo wokuphila. Linda inhliziyo yakho ngaphezulu kokulinda konke
ngokuba kuyo ukhona umthombo wokuphila. Ningazikhohlisi maNazaretha. Konke lokhu esikwaziyo noSathane uyakwazi. NoSathane uyakwazi. Ithi ke lencwadi linda inhliziyo yakho ngaphezulu kwazo zonke izinto ongayilinda kuwe. Kuyo khona amanzi okuphila. Ithi ke inkosi yasekuphakameni namanzi okufa ayaphuma kule inhliziyo. Uma uke walibala ukuyelusa walibala ukuyibheka uzawuthi ubona bese kuphuma amanzi amabi anukayo angcolile azawukwenza ungene kuzo zonke izono ngabe sakhuzwa umuntu nokwedelela kube kuwe nenhlamba ibe kuwe wethuke namanga abe kuwe kungabi khona lutho noma umuntu ethi uyacabanga ukusondela eduze kwabathi hayi ngeke ngisasondela. Amanzi lawa obekufanele aphume okuphila awalindanga aphenduka aba amanzi okufa. Ukufa kwethu okuningi kuphuma ngaphakathi kithi akukuningi kakhulu okuqhamuka ngaphandle. Uma kuqhamuka ngaphandle kufica wena inhliziyo yakho ungayilindile kuzawuhlala kuyithola indawo. Kodwa uma kufika inhliziyo yakho uyilindile ngeke kwazi ukungena. Ngoba sizawufika lesisihlabelele sithi imkhokhelo ingcwele. Ngoba uzobubona ukuthi lento ezakimi ayilungile. Lento eqhamukayo ayingifanele mina ngumntwana kaNkulunkulu, umntwana okholwayo. Anginakuhlala la kulamanga angaka. Ngeke ngihlale kule nhlamba engaka. Ngoba mina ngumntwana kaNkulunkulu. Kube khona into ngaphakathi ekukhokhelayo. Kokheli oyingcwele ngikhokhele kokheli oyingcwele ngikhokhele ngamkhokheli lo moya esiulandelayo umoya weqiniso. Umoya weqiniso. Okwethu kunye ukuba sikhulekele ukuba sikwazi ukugcina. Ngoba uma sehluleka ukugcina ushilo ushembe wathi ulaka lwakho luzosehlela. Kunjani? Alusehlelanga yini ulaka? Bese njani kanti? Bese ngawugcinile. Besithokozile kukuhle sinabahlobo bethu.
noma ubopha imithwalo ungasho ukuthi ngiyaka uNkulunkulu uthi awu kade ngabagcina osibani bani awu ngiyofike ngibabone ngoJuly sonke besinjalo besibopha imithwalo siyibophela ukuyobona izihlobo zethu akekho umuntu obehambela ukuyolanda izwi likaNkulunkulu ukuba abuye nalo ezemzini wakhe lifike libe ukuphila sonke besinezihlobo zethu esiyiphuthumayo siyawuhlala kahle kube mnandi awu lo July ubumubi bengekho masibani bani ngisale sengihlala nje ngoba bingekho into engingayenza imithwalo ngase ngiyibophile Bisho njalo ke lengoma ithi thina sesabumsa lo musa wehlele phezulu kwethu wehlele phezulu kwethu hlezi singawugcini ulaka lwakho sehlele kusho ukuthi lo msa unjalo awukwenzi futhi okunye uma wehlile phezulu kwabantu abaze bawugcina ulaka likaNkulunkulu luyeza noma bangagqoka ingubo ezimhlophe uma bengawugcinanga lo msa ulaka lizakwehla phezu kwabo noma ushembe bangamfunga uma bengayigcini imithetho athunywe yona ulaka lukaNkulunkulu uzakwehlela phezulu kwabo abanye ke abantu baneshwa abaze babona noma ulaka selibehlele umuntu angaboni abe nobumpumputhe ngokwasezulwini angaboni ukuthi ngedukile umzwake ngokukhonkotha ephuce izinja okwazi ukube ngokwakhe angabe sakhuluma akhonkothe manje busu yamangala lolu limi waluthathaphi wembethe ingubo emhlophe ngoba ushamba kazange likhuluma mlesi sihlabelelo esisihlabelelile sithele ukukholwa idwala elibushelelezi uma ushamba ifuna ukulandelwa ngabantu abaningi wayekusholani lokho cha ushamba wayengafuna abantu abaningi wayefuna abantu abafuna uNkulunkulu noma munye noma babili noma bathathu benele mabefuna uNkulunkulu kulungile lokho nami ngisho njalo kini ngithi labo ushembe yena abathandayo nami ngiyabathanda uNkulunkulu lo wasibizayo laba angabafuni cha nami ngibafuni ngiyakwenzani ngabo ngoba bazawuthi mabefika laba khonkothe bese behlalaphi ngithi mangikhuluma nabo ngithi bayapi bayiswapha abantu abenza lokho umzwama Nazareta Apasia umzwama wa Nazareta
abenza lezi zinto baya kulowo mzi nabo bazawuthwala yonke inhlamba le bayoyithuka kulo mzi okukhulunywa ngawo cha ngeke bangene abayi abantu abenza lokho lokhu kuhamba kwabantu abafuna ukuzidela bashiye konke okwasemhlabeni kube ngokomhlaba bathathe lokhu shembe abafundise kona ngoba kona kuhamba kuze kuyofika kuleli izwe elizayo akuxutshwa nalutho awuthi mawubona izinto zasemhlabeni ezinhle busucabanga ukuthi uzawuyithatha uzoyisheba naloku kuhamba kwashema cha ngeke ukwenze ngaphandle mawuhleli egcekeni hlele ezaleni ndlala nezingane ezinye kodwa ngokaNkuluNkulu nje awuna kuyithatha imkhuba yonke le engcolile ucabanga ukuthi uzoyifaka emsebenzini kaNkuluNkulu lo uhamba abantu abakubonayo bashiya yonke into bakuthanda bazimisela ukuthi cha thina sawuhamba ngalendlela ababe besezwa lutho abalitshelwayo oluphambene naloku kuhamba abangaba nandaba bafana nani nje obanilana ziningi inyembezi enizikhalelwe nincengwa suku nemini ukuthi hawu usuhamba impela sibani bayi kodwa ngoba bese kungene loluthando olwedlula zonke izinto ngaphakathi nakushiya lokho kukhala nalandela uphunge lihle amen ngisho njalo inkosi yasekuphakameni mayikhuluma ngeintombi zaseyibisini ithi wafika uShembese iganile abakhwenyana sebelethe yonke into neingubo sephelele konke kuqoqiwe zokwaba intombi ziyoshada wafika wakhuluma ngalelizwe ebesihlabelela ngalo wahamba uShembe kwasi intombi singekho zamlandela ngemva bafika abanumzane kuphakameni okhasana awu Shembe mfundisi wenzani manje hawu ngenzeni na cha lezi ngane bese sithenge yonke into zilotsholiwe ziyaphuma ziyogana wathi baba mkhulu cha angishonga ukuthi abashiya amadoda ngithi abeze ekukholweni nawo amadoda abo lawo bathi babefike intombi enoyise zathi intombi cha asabuyeli thina emba asisabuyele emba sesizwile ukuthi kona izwe elihle kunokugana ngakho ke cha ngeke sibuyele emva sezizwe uthando olwedlula zonke izinto uthando olwedlula zonke izinto azibuyanga zabuyele emva zahlala khona ekuphakameni zezafela khona nathi sayibona sasindinda asimisa sabashia abephu samlandela onephuma magabungwe
sisandinga Savashia Samlandi Zasho njalo ke lezi ntombi zathi cha sabuye lithini emva esizwile manje uma abantu bengafuni ukuzidela bazofunani kushembe namhla kukhona ingane incane zitha hawu siyasebenza siyayilungisa lento hawu nilungisani hawu siyayilungisa lento uzobona thula nje efika isikhathi sokuba siyilungise sawikhethela thina ikona kuyilungisa ke kwabo lokho lo moya owawubizelwayo usubonile inwami uhambe wabheka ngaphi ushone ngaphi lo moya owathi kubantu ngiyubonile ngilandela wona angikwenzi mina okungashiwo ngoyiwo angazi noma sezake zaba khona inimemo ezenziwa ushembe efuna abantu abazolungisa Nibayibheka izinto eningena kuzo nikuhlakaniphele ukubona umoya kaShembe ukuze nikwazi ukubona into mayiqhamuka kungesiyo eyakhe ukuthi lokhu ke akusikho kaShembe umoya wakhe asiuboni kilento abantu akusibasaqhamukele yonto bavume kodwa ibingaqhamuki la ifanele khona baye balimale kwasuka umuntu lapha wasungula into yakhe phakathi kwaleli bandla kwathiwa inhlangano yabantu abasha lento yaba nedumela elikhulu kabi bonke abantu bathi bhuba khona yahlanganisa makoti indoda intombi kwahlangana ndawonye ebusuku hlanganwe emaholo uShembe nawe abehlukanisa nje labantu kwathi khona u25 no14 no23 leli bandla njengoba linjena nje iyo lenhlangano yalomuntu akusungulwanga uShembe kodwa kugcine sekunendawo celelwa njengalo Sathane wayicela ukuphatha inkonzo nakho kwancenga nje kwalala phansi kwangawuvusa umhlwelo bathe mase bekuthanda kwase kuthiwa hayi lezi ingane nazo sezingakhuluma phakathi kwabantu ingane mase ikhuluma izinto okungeyizo akwabe kusakhuza umuntu amadoda afaka amakhanda phansi yini na akekho umuntu owayibuza lento ukuthi nawe yini umoya kaShembe umoya kaShembe ukhona yini kulento uma ikhona ukhona yenziwa yini pho
hlanganise bonke abantu kwathiwa inhlangano yentsha kwatholakala sekukhona nabantu abadala kwathiwa basha enhliziyweni wawungazi ukuthi bayoba badala nini enhliziyweni hayi imkhuba khona yesabeka ngeke uyikhulume la embhojeni ngiyalandela emva kwalokho lo msungule selapha kude ingane zethu zabola zaphela zathi nya kwaphela konke manje tegcinwa manje kwakuvinjwa ingane sayiphethe ibhamu zidubulana zigwazana kwakhona icompetition kwakhishwa imaki kwathiwa le maki ke imaki yomuntu ogide kangcono ngomunye unyaka kwake kwafika belungu ekuphakameni bathi uShembe bese lokhu siyibuka lento yakho siloku sihleli nje sifika sibuka la gidwa lapha esigcawini uyabona ke sizokusiza thina sizokwakhela inkundla enhle efana nale yasemsizini ungahlupheki wena uzukufaka lutho konke kuzokwakhiwa yithi bese ke uvunulisa laba bantu bakho bangene lapha enkundleni bagide bese kuthi bonke laba bantu abafika bazobuka lo mgidi bakhokha imali la esangweni siyawuthi mase siqedile ntambama bese sisohlukaniselane nawe ke nawe kube khona okutholayo nathi sitholo kwethu ayisethu baba kulungile hambani ngisazocabanga ngobuyeni bu base bebuka awuzothini wena ma usukwazi ukwenza umncintiswano womgidi ubani ogide kangcono ubone enzalo wona lo mgidi oncintisana ngawo kabani gidwa makwenze njani gidwa makwenze njani lo mgidi wayesethu baba cha ngiyabona ke anizukwenza lokho enikushoyo lento inomnikazi wayo mina njengoba nikhuluma nami nje ngibhekile ukuthi ngonakala ingaphenduki futhi ibe enye into ingabe saba yiloku ayakha iyiko ngakho ke ayihambani lento yenu ayinakwenzeka uma ke likhula leli demoni lalama competition omgidi lawa njani kusasa azizokuba buyikho istadium lapho gidwa khona kukhokha imali yini na abantu abakwazi ukubona umoya kaShembe abayiboni into mayingenawo umoya kaShembe mlapha ebuhleni ukudayisa imbiza ngoba idayiswa umuntu ogqoka umNazarete hayi cha kusho ukuthi imbiza ekholiwe bayalelana abantu hawu nangu sibani bani awabo phethe into hayi moya kaShembe kade sawukhohlwa sesihleli ngokwethu bahlale la babophisana induku hayi faka induku ethize khona la igceke ngambani neNkulunkulu amen
yehlukanani nazo zonke lezi zinto ebese ningene kuzo. Amen.
Baba Nkosi wena wasithanda wasibiza Nkosi wasibizela izwi lakho awusibizelanga Nkosi uba sokwenza esikuthandayo wasibizela Nkosi uba sisoke inhliziyo yethu siyisokele Nkosi izwi lakho siyacela ke Nkosi namhla indlebe yethu Nkosi uyibekele lona silizwe Nkosi ngekhathi zonke umsa wakho Nkosi mkhulu phezukwethu namhla Nkosi esiyikho besingeke sibe yikho ngaphandle komsa nothando lwakho siyacela ke Nkosi ubulondoloze lobo buNazaretha bakho phezukwethu usenze Nkosi singakoni lokuhamba kwakho usenze Nkosi sibe ngabalindi bakho
sikulindele inkosi isizukulwane esizayo leli ifa nkosi esilidla namhla lalo luthando lwakho alwehlele nakubantwana bethu usibutheke inkosi ungasilahli useluse singayi lapha kungafanele khona siyacela nkosi ukuba ukuhlangana kwethu namhla kube nesibusiso sakho isimemo nkosi besingaso kube ngesivele kuwa ezulwini ungabi esethu nabangani bethu ulobeke inkosi lokuhamba kwethu sehlisele isibusiso osigcine inkosi othandweni lwakho sikhumbule inkosi nalapha siphuma khona emazweni akithi umoya wakho nkosi wande emhlabeni siyacela ke inkosi ube into yonke kubantu bakho bonke ngesikhathi sonke laba abantu bakho nkosi bangadingi bangesweli uma befuna ukuza kuwe nkosi ubapha amandla uma nkosi befisa ukwenza okuhle phambi kwakho ubaphe nkosi amandla ubabusise nkosi ngakho konke abakwenza phambi kobuso bakho siyacela ke nkosi ukuba ube nathi nasezindleleni esizawuyihamba mase sibuyela emakhaya kube uwe nkosi oyiyo yonke into endleleni esihambayo singadunyazwa nkosi ngisathana udumo lwakho ke nkosi malwande lwembathe umhlaba wonke igama lakho lidunyiswe nkosi ezizweni zonke ngesakho sodwa isandla nanini kuze kwephakade amen